Kaze bakunzi ba Imurengamateka TV tubahaye ikaze tubigereza mu gitaramo c'amateka. Areka tugende tugaruka tureba amakuru yaranze icumwero muri Minembwe mu tuce dutandukanye cyangwa uturere dutandukanye, amakuru yagiye agarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye cyangwa amakuru yagiye avugwa n'abatandukanye. Kaze bakunzi ba Imurengamateka TV tubahaye ikaze uyu mugoroba. Daudi kuri microphone. Reka tugende tugaruka dukora ku makuru yaranze icumwero cyangwa amakuru yaranze iyinga hano muri gakondo y'Umurenge mu duce dutandukanye cyangwa uturere dutandukanye. Amakuru no kuvuga ngo ni ibyagiye bikorwa cyangwa bivugwa muri iri yinga ryose. Abayobozi bakomokano Imurenge cyangwa Imurenge muri rusange mu duce ubwo no duce dutandukanye babarizwa Kinshasa batangije igikorwa nubwo bari kigizemo igihe, ariko nibwo batangije bwa mbere igikorwa cyo gufasha abaturage bacumbikiye impunzi z'abanyamurenge zasenyewe kuva mu duce dutandukanye, ndetse aho ugenda usangamo n'impunzi ziva mu yandi moko zicumbikiwe n'abo baturage ba hano muri Minembwe hagati cyane cyane mu masantre. Iki gikorwa rero bikaba bivugwa ko cyahereye mu gace ka Muzinda ubwo batangiye baha abaturage bacumbikiye impunzi ibiryo ku nshuro ya mbere. Abaturage ba Muzinda rero bakaba barashimangiye ndetse mu gushima uburyo babishimaga, bavugaga ko ari bwo bwa mbere nabo bibutswe cyangwa bafashijwe mu rwego rw'ubufasha buva ahandi hantu cyangwa ahatandukanye. Abanyamurenge bagera kuri 4 byibuze barapfuye muri iyi minsi nk'ingahe ishize muri iri yinga. Babiri biciwe mu gace ka hano za Bubembe cyangwa mu Nkeza hafi na Bubembe bari mu kiraro ubwo bishwe n'izo nyeshamba z'inkozi z'ibibi za Mayimayi. Abishwe rero nabongeri bari baragiye inka zabo zikaba zaranyazwe byibuze inka zigera muri 370. Abandi biciwe mu karere ka Kandondo, abo babiri bose bakaba 4 bapfuye muri iki cyumweru. Abaturage bakaba bishwe mu gihe abatandukanye bari basabye abantu kuva muri utwo duce cyangwa guhagarika ingendo muri utwo duce twose kubera impamvu z'umutekano n'amakuru y'ubwicanyi yaramaze kugaragara. Abasirikari bafite inkomoko ya hano iwacu Murenge bari mu duce dutandukanye nabo bafashe iya mbere mu gufasha ababyeyi babo, abaturage babo, bene wabo, bashiki babo banyirasenge basenyewe kuva mu turere dutandukanye. Abana babo kuva mu turere dutandukanye tugize Imurenge. Abaturage barimo bicwa n'inzara, abandi barara hanze bitewe n'ubushobozi cyangwa n'amaronko. Aba basirikare rero bakaba batangiye nabo gufasha abo baturage cyangwa ababyeyi babo bagorewe hano mu karere mu gace ka Minembwe mo hagati ndetse no mu tundi duce. Ku minsi 22 y'ukwezi kwa karindwi mwaka 2020 nibwo mu gace ka Minembwe hano muri centre hagati yitwa ku Kiziba hiciwe ishokwe, ikaba yaragiye ivugisha abantu amajambo menshi cyangwa amagambo menshi. Abantu barahatandukanye mu bihugu bitandukanye bagenda biyivugaho byinshi bitewe n'ibitekerezo bya buri wese. Intwari y'Umurenge General Mustafa akaba nawe yararangije muri iri yinga ku minsi 22 y'ukwezi kwa karindwi mwaka 2020 mu mugwa mukuru wa Kongo muri Kinshasa, aho yaragize igihe kitari kirekire arwaye. Nyakwigendera abanyaminembwe bakaba bazamwibukira ku bintu byinshi bitandukanye cyane cyane byiganjemo ubutwari n'ubuzima butandukanye bitewe n'uburyo n'uruhare rwe mu gufasha abantu benshi batandukanye, ingeri zose zitandukanye. General Mustafa Kayoyo akaba ari umwe mu basirikare barenze ubutware no kurinda izina, akabarangije urugendo rwe amahoro, abaturage bose bamwishimira bakimukunda, ndetse ari umuntu abantu benshi bagenda birata bavuga ibigwi ahatandukanye muri gakondo y'Umurenge. Ejo ku minsi 22 y'ukwezi kwa karindwi kandi umwaka 2020 mu gace ka Kivumo kumvikanyemo amasasu menshi. Ni mu gihe kandi agace ka hano muri Madegu hagati cyangwa muri iyi mihana igize Madegu hari habzukiye igihu n'indara nyinshi kugeza mu masaha akuze. Ubwo abaturage rero bumvishe amasasu, abenshi bahise baje kureba ibiri kuba. Bagezeyo basanga abasirikare aho hafi ya za Ruhemba bahazi. Abasirikare babwira ko barashwe hari umuntu wabo warugiye kuvoma
akabereshwe n'abasirikare bagumino kubera iyo mpamvu rero nabo ndetse abaturage benshi bagashimangira ko babonye uwo muntu warashwe ariko bivugwa ko ndetse bakemeza ko ari uburyo bumwe n'ubundi bashobora kuba aribo bamwirasiye cyangwa bari banyweye inzoga bakashobora kuba barasa nabo nyine ariko bakaba bashaka uburyo bashobora kwiyenza ku banyamurenge cyangwa bashaka imbarutso kugira ngo ikintu gishobore kuba cyavuka babone uburyo bwo kwirasira abaturage. Ibi ni ibintu byinshi abantu benshi bagenda bashimangira ko nta musirikare nta gumino ishobora kuba yarasa nako gace nta gumino ikageramo ari uburyo bumwe n'ubundi bwo gushaka imbarutso cyangwa ikibazo gishobora kuba gituma barasa abaturage cyangwa bakashira mu ikibazo ke dosiye ku baturage kugira ngo ikibazo gishobora kuba cyavuka. Areka duhinire hano amakuru yaranze icyumweru niyenga tuzagaruka ku makuru yaranze weekend mugoroba. Andabashimiye nari mwari kumwe na Daudi.